Ada orang kata kalau kita pakai tudung tak mesti masuk syurga. Betul dah. Tapi orang pakai tudung tu sebab apa? Allah suruh ke Doraemon suruh? Ya ayuhan nabi kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahim. Tu, wahai nabi. Apa nabi ni? Pemimpin terbesar seluruh dunia. Besar pada Presiden Amerika, Kanada, Jepun, Korea, Rusia. Mana tahu besar? Nabi kata, ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah wala faqar. Aku pemimpin terbesar sekalian umat manusia. Daripada kiamat sampai dunia, kata ulama. Tapi Allah kata, Nabi, kul mu kena suruh li azwajika bagi isteri-isterimu, wa banatika putri-putrimu, anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan perempuan-perempuan orang beriman. Bini kita anak perempuan kita. Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, supaya mereka meletakkan jilbab-jilbab atas kepala mereka, menudung aurat mereka, menutup dada mereka, menutup telinga mereka, menutup leher dan belahan dada mereka. Yang demikian itu lebih mudah dikenali daripada perempuan-perempuan yang tidak beragama Islam. Jadi ada beza perempuan beriman dengan perempuan kafir dengan jalabib, dengan jilbab. Faham lagi? Pakai jilbab. Jadi pakai jilbab tu tutup aurat ke tujuan apa? Ke nak macam ni? Tutup aurat. Apa makna aurat? Ma yajibu satruhu. Anggota badan yang wajib tu. Maknanya kalaulah dikata tutup aurat tak mesti masuk syurga. Betul. Tapi kalau tak tutup aurat, apa Nabi kata? Masuk syurga ke masuk neraka? Masuk neraka. Itu kita bimbang. Tak mestinya orang tutup aurat masuk syurga. Betul tak? Tapi bila dia tutup juga kerana Allah yang suruh. Bila dia taat pada Allah, Nabi pula suruh, dia taat, maka dia dapat syurga Allah.